Poštovani odbornici, dobro dan. Otvaram 6. sednicu Skupštine opštine Ljig. Molim službu da utvrdi kvorum. Veselin Šiljegović, Dragica Jočević, Goran Milovanović, Vladimir Nerić, Jelena Stojnić, Predrag Šiljegović, Radoša Radivojević, Marina Milorković, Milan Obradović, Milan Milovanović, Jelena Došanić, Dušan Sajić, Dragan Pavlović, Snežana Sandić, Goran Filipović, Vladimir Nikolić, Goran Gajić, Dejan Mladenović, Miloljub Marković, Radenko Gojčić, Miroslav Ivanović, Radoje Petrović, Zoran Bušić, Radovan Milovanović, Stefan Radisavljević, Milan Kojić, Miroslav Maksimović, Mijedrag Živanović, Zlatija Petrović i Svetolik Spašević od 30-27. Konstatujem da sednici od 30 odbornika prisustuje 27. Nije bilo odbornika koji su prijavili odsustvo. Poziv materijal za današnju sednicu dostavljen je odbornicima Skupštine opštine, predsjednik opštine, zamenik predsjednika opštine, načelnik opštine uprave, članova opštinskog veća i sredstvima javnog informisanja. Poziv materijal za današnju sednicu dostavljen je izvod iz zapisnika sa 5. sednice Skupštine opštine, održane 28.12.2016. godine. Da li ima primjedbi na dostavljen izvod iz zapisnika sa 5. sednice? Izvolite. Odbornik Bušić. Ovdje na početku ovog izvoda iz zapisnika stoji da su sednici prisustvovali da je prisustvovao sednici ovlašćeni predstavnik javnog informisanja. Da li se tu misli na gospođu Miru Kojić, s obzirom da su na prošloj sednici jedno vreme bili prisutni još dvoje ljudi, od kojih jedan sa kamerom. Da li su onda to neovlašćeni predstavnici, s obzirom da je ovdje u jednini? I kažete, predsjedniče, materijal je dostavljen ovlašćenim predstavnicima sredstava javnog informisanja, pa bih molio da nam kažete ko su ta sredstva javnog informisanja i ko je dobio taj materijal. Hvala. Zahvaljujem. Da li ima još primjedbi na dostavljanje zapisnika? Nema. Odborniku ću odgovor dati čim bude pribavio informacije tražene. Ako nema više primjedbi, prelazimo na izjašnjavanje. Molim službu da utvrdi kvorum. 27. Molimo da se izjasnite u izvodu iz zapisnika sa 5. sednice. Ko je za? Dvadeset protiv, uzdržali. Konstatujem da smo sa 20 glasova za usvojili izvod iz zapisnika sa 5. sednice. Obaveštavam odbornike da je posle slanja materijala za današnju sednicu dana 21. februara 2017. u 9:52 časova zavedena ostavka člana opštinskog veća opštine Ljig Dragoslava Radivojevića, čije je razrešenje u predlogu dnevnog reda današnje sednice po tačkom 15. Činom ostavke bit će izmenjen i naziv 15. tačke dnevnog reda, pa će pod tim rednim brojem biti tačka konstatovanja ostavke člana opštinskog veća opštine Ljig. Skupštini u zakonskom roku dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda za današnju sednicu sa 2 tačke dnevnog reda, podet od strane opštinskog veća i to. Pod 1. razmatranje predloga odluke o davanju ovlaštenja predsjednika opštine Ljig za potpisivanje protokola o saradnji gradova i opština sliva Kolubare i pod 2. pokretanje inicijative za ubrzanje i okončanje stečajnog postupka nad preduzećem Suvog d.o.o. Ljig. Pročitat ću vam obrazložene predloge opštinskog veća. Predloženo je da se ove tačke uvrste na kraju dnevnog reda. Na telefonskoj sednici opštinskog veća održano 9. februara ove godine predloženo da se 2 tačke dodaju u predloženi dnevni red za 6. sednicu Skupštine kao dopune dnevnog reda i na razmatranje i glasanje u Skupštini. Potrebno je uspostaviti saradnju između gradova i opštine u slivu Kolubare, a u cilju smanjivanja zajedničkih rizika i brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda i drugih nesreća. I pod 2. opštinsko veće opštine Ljig predložilo je da se pokrene kod nadležnih organa
inicijativa za ubrzanje i okončanje stečajnog postupka na preduzeće Suvoba d.o.o. Ljig. Postojeće stanje ne odgovara ni radnicima, ni poveriocima, kao ni lokalnom samoupravi. Stečajni postupak predugo traje i kraj je neizvjestan i u pogledu vremena i u pogledu ishoda. To je što se tiče obrazloženja za tačke dopune dnevnog reda. Stavljam na glasanje ko je za to da se predloženi dnevni red dopuni sa ove dve tačke kao 17. i 18. tačke dnevnog reda. Protiv, uzdržani, postavljeni da su 20 glasova za usvojili predlog dopune dnevnog reda. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Da li ima predloga da se pojedine tačke povuku iz predloga dnevnog reda? Da li ima predloga za promenu redosleda tačaka dnevnog reda? Nema. Kako nije bilo predloga za proširenje dnevnog reda, povlačenje pojedinih tačaka dnevnog reda i promene redosleda tačaka u dnevnom redu, predlažem da se izjašnimo o dnevnom redu u celini. Molim službu da kvorum. Ko je za ovakav predloženi dnevni red sednice? 20 protiv, uzdržani, ostali nisu glasali. Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen sa 20 glasova za. Pre nego što pređemo na rad po tačkama dnevnog reda, predlažem da se u skladu sa članom 67 Poslovnika ograniči trajanje govora svakog učesnika u pretresu na 5 minuta i da svaki učesnik u pretresu osim govora predsjednika odborničkih grupa, predlagača i izvestilaca po istom pitanju govori samo jedan put ili najviše 2 puta, ali ne duže od 5 minuta u oba javljanja, a trajanje govora predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine, članova opštinskog veća, predsjednika i zamjenika predsjednika odborničkih grupa, predlagača i izvestilaca na 15 minuta po jednoj tački dnevnog reda. Molim da se izjasnite o predlogu. Služba kvorum. 27. Ko je za? 20. Protiv? 1. Uzdržani? Nema, ostali nisu glasali. Konstatujem da je predlog usvojen sa 20 glasova za i 1 glasom protiv. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prva tačka je razmatranje predloga odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Ljig. Predlagač je opštinsko veće, izvestilac je Dragan Radovanović, zamjenik sekretara Skupštine opštine Ljig. Molim izvestilca da obrazloži predlog. Sećate i sami smo doneli odluku o mreži predškolskih ustanova. Za svaku vaspitnu godinu se donosi mreža kako školskih ustanova, tako i predškolskih na teritoriji opštine Ljig. Pošto u odnosu na prethodnu vaspitnu godinu ima promene jer Poljanici su dodati kao mesto u kome se odvija predškolski program. Samo je dodato u prethodnu odluku koja je dopunjena samo sa Poljanicama koje ranije nisu bile u mreži predškolskih ustanova. Ovo nam je potrebno radi prosvetnih organa, inspekcija, uprave i tako dalje. Ovo je, znači, normalna tačka, u smislu uobičajena tačka, samo je potrebno da vidane situacije. Zahvaljujem. Da li se neko javlja za reč? Niko se ne javlja. Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Molim službu da kvorum. 27. Ko je za? 20. Protiv? Uzdržani. Konstatujem da je Skupština opštine donela odluku o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Ljig sa 20 glasova za. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je razmatranje predloga odluke o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini opštine Ljig. Predlagač je opštinsko veće, izvestilac je Slađana Stepanović, materijal u prilogu, molim izvestilice da obrazloži predlog. Odluka o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini. Ovom odlukom regulisani su uslovi pod kojima opština nepokretne i pokretne stvari u javnoj svojini može dati u zakup, otuđiti, razmeniti. Znači, definisano je kada i pod kojim uslovima se može dati u zakup, ko o tome odlučuje, isto tako kod otuđenja koji je organ nadležan za odlučivanje. U principu ovo je odluka koju je dužna svaka opština da donese, znači
i koja bi se primjenjivala kod otuđenja i davanja u zakup. To uopštena odluka. Zahvaljujem. Polititetu svako ima neki pitanje. Da li se neko javlja za reč? Odbornik Bušić, izvolite. Pošto se ne radi o izmeni već postojeće odluke, postavljam pitanje da li je postojala neka odluka slična pre ove i po kom osnovu su se pribavljale i nepokretnosti u javnoj svojini opštini Ljig. Dakle, da li na osnovu neke slične odluke ili je to rađeno bez ove odluke, odnosno protivzakonito, molim da mi zamenik sekretara odgovori na ovo pitanje. Hvala. Zahvaljujem. Pitanje, koliko vidim, nije iz ingerencije, iz nadležnosti Skupštine, tako da će odgovoriti izvestilac ako ima informaciju, a zamolio bih da nastavimo raspravu, pa će onda izvestilac na kraju odgovoriti na sva pitanja. Da li se još neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja, pitam bih izvestilaca da li ima odgovor, da li je odluka... Pretpostavljam da je postojala neka odluka, da sam se ja pozvala na zakon o javnoj svojini koji je donet 2014. i po kome je predviđeno, znači, donošenje ovakve odluke. Zahvaljujem. Izvolite. A možete i sa mesta. Pa nema potrebe. Znači, kao što smo čuli, pretpostavlja se, nismo dobili konkretan odgovor, što izaziva sumnju da je bez odluke, da su, odnosno protivzakonito, neki ljudi davali u zakup poslovni prostor, recimo, u javnoj svojini. Ovdje stoji u ovoj odluci da poslovni prostor u javnoj svojini opštine Ljig može se dati u zakup maksimalno na period od 5 godina. A imamo slučaj ovdje u prizemlju ove zgrade da je Poštanska štedionica dobila prostor u zakup na 10 godina. Također, ovdje stoji u članu 20 po pribavljenom mišljenju opštinskog javnog pravobranioca. Da li je to mišljenje pribavljeno u slučaju davanja u zakup poslovnog prostora Poštanskoj štedionici ovdje u prizemlju ove zgrade? Zahvaljujem. Pošto je stvarno pitanje neke naše nadležnosti, ako ne bude načelnik mogućnosti, pošto nije čuo pitanje, da vam sada odgovori, zamolit ću ga da vam pitanje odgovor da u pisanom obliku. Evo načelnika, ako nije problem. Evo ja ću ponoviti, načelniku, radi se o predlogu odluke o raspolaganju nepokretnostima. Odbornika Bušića interesuje, pošto predlog odluke se ne odnosi na izmenu postojeće, da li je postojala ranije odluka i po kom osnovu smo do sada funkcionisali u slučajevima pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima. Konkretno ga interesuje, u ovoj odluci se kaže da se nepokretnosti mogu izdavati na najviše 5 godina, a odbornik Bušić ima informaciju da smo Poštanskoj štedionici dali u zakup lokal, to jest prostor na 10 godina i također ga interesuje da li je pribavljena saglasnost javnog pravobranilaštva, pošto predlog odluke i to predviđa. Ako niste u mogućnosti da date odgovor, možete pismeno, naknadno da... Izvolite. Ne ovako, znači da je bila odluka pre ove vezana za izdavanje, za pribavljanje i otuđenje, razmjenu nepokretnosti, izdavanje u zakup, onda bi dole na kraju ove odluke stajalo, znači da odluka ta i ta, danom stupanja na snagu prestaje važiti. Kako je do sad, znači izdavan u zakup na osnovu zakup, pribavljanje, otuđenje, na osnovu, znači, zakonskih propisa uz objavljivanje, znači ovaj prostor, na primjer poslovni prostor koji imamo ovdje, objavljuje se oglas,
onaj koji je zainteresovan prijavljuje se, zaključivani su ugovori. Ovdje ste vidjeli znači, da odluku o izdavanju zakup donosi vijeće na obrazloženi prijedlog komisije. Odluku o izdavanju konkretno zakup ovoga dole prostora gdje je banka poslovna štedionica, znači donijelo je opštinsko vijeće. Postojeće stanje, znači ovom odlukom do isteka tih ugovora koji su zaključeni, neće biti mijenjani. Ne možemo sad ako stupi odluka na snagu pa reći prekidamo sve što je bilo zaključeni ugovori ne važe. To na taj način nema pravne sigurnosti i to ne može. Znači postojeći ugovori važe, kako koji ugovor bude isticao, znači tako će se primjenjivati odredbe ove odluke o pribavljanju, otuđenju, razmjeni i izdavanju zakupne pokretnosti. Zahvaljujem. Odbornik Marković, izvolite. Mene ovdje interesuje, pošto kažete da će se izdavati objekti u zakup. U selu 2 koju nadležnost, na primjer, ima, škola pripada opštini u kojoj je održano kongres. Da li će se to izdavati možda nekome ili je to od istorijskog značaja da bude muzej ili ćemo to koristiti iz neke druge stvari, nekome će se izdavati. To interesuje. I šta još ima nadležnost opština u selu 2, na primjer, i u svakom selu. Mi ne znamo šta posjeduje opština. Šta to izdaje se? Ne znam. Vlasništvo čega? Na primjer, domovi, nijedan dom u selu 2, na primjer, dom ne pripada opštini, pripada državi. Negdje pripada i opštini. Kako može u Slakovici da pripada dom, na primjer, njima građanima, a u selu 2 ne pripada? Tako i u Ivanovci, imamo znači 3 doma i ništa po tome ne radi. Ali kome to pripada? Da će se to vratiti nama, građanima ili opštini i škola isto. Znači vi sad uzećete školu, izdaćete nekome gore školu, može bude kafana, može bilo šta, a ono je istorijskog značaja za ceo narod. Smatram da to nije u redu, zato pa. Zahvaljujem, ako ste razumeli pitanje, ja mislim da Ovako, što se tiče konkretno škole u Balu, sigurno da nikom ne pada na pamet, znači da ustanova koja ima taj karakter i taj značaj da bude kafana ili ne znam nija šta u tom smislu da se izdaje. To sigurno ne. Što se tiče toga da li opština ima imovinu u Balu, samo da vas podsjetim i u ostalim mesnim zajednicama. Zemljaninska zadruga Grada Luka je otvoren postupak stečaja i istovremeno zatvoren postupak stečaja. Znači isti dan od strane Privrednog suda u Valjevu. Zašto? Zato što niko nije predujmio troškove stečajnog postupka. Čim niko ne predujmi troškove stečajnog postupka, država ne. Poverioci kojima se duguje, njima se duguje, a treba da uplate još, a ne sigurno da će moći nešto od toga da naplate. Znači niko nije predujmio otvoren postupak stečaja, zatvoren postupak stečaja istog dana prema zakonu o stečaju. Sva imovina koja preostane nakon okončanja stečajnog postupka prelazi u vlasništvo Republike Srbije, time gazduje Republička direkcija za imovinu. Možda jedno mjesec, 2 posle okončanja tog postupka, to se u katastru odvoda zemljoradničku zadrugu Karmel Luka i posle toga je sve prešlo na Republiku Srbiju. Znači, da li ima u Paležnici, mislim da ima u Štavici, Kadinoj Luci, da li ima u Dićima i tako dalje. Znači u svakoj mesnoj zajednici u kojoj je bila imovina zemljoradničke zadruge Karmel Luka, to se sad vodi na Republiku Srbiju. Interesovanje za delove te imovine postoji. Znači za Štavicu konkretno firma čiji su osnivači Štavice zainteresovani da organizuju ljude tu za neku proizvodnju i tako dalje. Imamo za prostorije doma u Kadinoj Luci, imali smo i u Balu, znači zainteresovani bili mladi za taj prostor. Mi smo podnijeli zahtjev, sigurno ima 8-9 mjeseci Republičkoj direkciji za imovinu. Danas se kaže šta treba da se uradi, na koji način. Sigurno da Republička direkcija za imovinu ne može na adekvatan način da gazduje i da upravlja tom imovinom. U kom smislu? Ona gazduje imovinom Republike Srbije, znači samo ovo što se nalazi u velikim centrima, pa je problem. A da ne kažem sad održavanje jednog doma u Balu i tako dalje. Logično je da se to vrati na lokalnu samoupravu na čijem se području nalazi. I još jedna stvar,
koja upućuje na to da bi trebalo tako raditi. Opština Ljig je dosad po osnovu prinudnog izvršenja, znači poverioca zadruga koje su ugašene. Imamo Kačer, tu je otišlo već preko 30 miliona dinara sa budžeta prinudnom naplatom. Da se spreči nije mogu. Znači imaju poverioci izvršne isprave. Sad je krenula zemljoradnička zadruga Ljig, koja formalno pravno, evo tu je gospodin Gajić, direktor, formalno pravno postoji, suštinski ne. Pa sutra bi trebalo biti sutra ministarstvo privrede i ministarstvo financija da vidimo šta. Znači zemljoradnička zadruga Ljig koja postoji, u registru se vodi kao aktivno. Poverioci zadruge krenuli su sa prinudnom naplatom, opet prema budžetu, ne znam da ne pominjem sad imena iz Moravata i tako dalje, pojavit će se i drugi. Sad će se pojaviti možda neko i za Kadinu luku. Logika je, kažem, Republička direkcija za imovinu je mali broj zaposlenih, pokriva cijelu teritoriju Republike, malo sporije ide odgovor i tih komunikacija sa njima, ali pokušat ćemo na sve načine, znači da se ta imovina vrati, da se deo ovih troškova koji su sa budžeta plaćenim poveriocima izmiri, jer verujte, to je dosad što je prinudnom naplatom naplaćeno, to je skoro nešto malo manje ispod 10% godišnjeg budžeta. To su ogromna sredstva, znači nekih u ovom momentu možda 30.000 eura. I imamo presude za koje znamo u ovom momentu, samo što sud sad dodeljuje to na 10 godina, građevinsko zemljište ranije bilo odmah, imamo sad što znamo nekih 15 do 20 miliona u periodu od narednih 10 godina. Ali u svakom slučaju, znači, niko neće donositi odluku da nešto daje za namene i svrhe za koje nikad nije bilo. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Služba kvorum. 27. Ko je za? Protiv? Niko. Uzdržani? Konstatujem da je Skupština opštine donela odluku o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini opštine Ljig sa 20 glasova za. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o utvrđivanju katastarske parcele broj 611/12, upisane u list nepokretnosti broj 77 kod Ljig neposrednom pogodbom. Predlagač je opštinsko veće, izvestila Slađana Stepanović, radnik opštinske uprave, materijal je u prilogu, molim izvestioci da dođu za predlog. Predlog ove odluke donijeti je pod zahtevu Snežane Sandić i Predraga Matijević. Naime, oni su podneli zahtev za otkup parcele, površine te parcele 113 metara kvadratnih, nalazi se znači od samog njihovog dvorišta, faktički jedan deo njihove kuće pada na tu parcelu. Što se tiče ove parcele, ona se može otuđiti neposrednom pogodbom, pozivajući se na Zakon o javnoj svojini i član 100 Zakona o planiranju izgradnji, radi ispravke granica susjednih parcela. Pošto ova parcela ukupne površine 113 metara kvadratnih, ona ne ispunjava uslov da bude samostalna parcela za gradnju. Znači, neuslovna je jer da bi se ona mogla prodati, znači nadmetanjem ili nekim drugim načinom, ne može biti manja od 3 ara. Tako da smo doneli ovu odluku, znači po zahtevu podnosilaca, imajući u vidu da se već deo njihove zgrade nalazi na području parcele. Zahvaljujem. Zahvaljujem, otvaram pretres, da li se neka javlja za reč? Odbornik Bušić, izvolite. Pretpostavljam da ima veliki broj ovakvih slučajeva, pa me interesuje zbog tih ljudi koji imaju slične probleme, kome da se obrate, kako da se obrate. Gospođa Snežana je odbornik ovdje i sad će biti u prilici da glasa, recimo, o nečemu što se tiče konkretno njene imovine. Mnogi ljudi, zahvaljujući tome što i nemamo sredstva informisanja, nemaju pojma šta se ovdje dešava i verovatno neće ni čuti da postoji neka takva mogućnost. Molim da mi neko objasni kako oni mogu da ostvare to neko svoje pravo. Pogledajte se pravnu službu. Ali ne znaju za to svoje pravo, kako da ih, da li ste radili na tome da ih obavestite? Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč?
Evo, način će izvoditi. Ovaj konkretan slučaj, a i mnogi drugi slučaje, samo o čemu se radi, da se zna, da se ne misli da sad otuđuje se nešto mimo propisa i tako dalje. Onog momenta kad je vršena parcelacija katastarskih parcela na terenu, formirane su građevinske parcele, znači razlike između katastarske parcele i građevinske parcele u tom smislu su, na primjer, više katastarskih parcela čini jednu građevinu. Ostalo je na dosta mjesta po naseljenom mjestu njih parcelice koje su između nekih, da kažem, parcela, površine koja ne zadovoljava kriterijum da bi bila samostalna građevinska parcela. U tom smislu, znači, a u konkretnom slučaju radi se o jednom trouglu koji je između parcele i stambenog objekta vlasništvo Sandića i Matijevića i do njih, ne znam kako se prijavljivaju, Jovanović i čini mi se, jest. Znači, kad kažemo neposredna pogodba, ne da pomisli neko što neposredna pogodba. Ne može tu niko da dođe da kupi, jer to je granica između dva dvorišta, eto, prosto rečeno. Na dosta mjesta po Ljigu, znači, ima tih parcela gdje, na primjer, iza placa postoji neka parcela koja se vodi na Republiku Srbiju, korisnik opština Ljig, odnosno javna svojina opštine Ljig, koju ljudi faktički koriste. Mnogi su i zainteresovani da to regulišu. Svako ko ima takvu situaciju može da podnese ovdje zahtjev u opštinskoj upravi, znači odjeljenje za opštu upravu. Ista će procedura biti i za sve ostale, a vidjet ćemo, znači, da objavimo to na sajtu lokalne samouprave, znači da svi zainteresovani za kupovinu tih katastarskih parcela koje ne ispunjavaju uslove za građevinsku, ako su zainteresovani da pribave, podnesu zahtjev. Ista će procedura biti kao i za ostale, znači neposrednom pogodbom, odlukom, znači da te katastarske parcele ispunjavaju uslove predviđene uredbom i propisima i ovom odlukom o kojoj ste malo pisali. Zahvaljujem. Načelniče, li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. 27 povodom. Ko je za? 20 protiv. Uzdržani. Ostali nisu glasali. Konstatujem da je Skupština opštine donijela odluku o utvrđivanju katastarske parcele broj 6.11.12 neposrednom pogodbom sa 20 glasova za. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu i utvrđivanju neposrednom pogodbom. Predlagač je opštinsko veće, izvjestilac je Slađana Stefanović, materijal u prilogu, molim izvjestiteljicu da zadati predlog. Ovaj predlog odluke donijet je pod zahtjevu lovačkog udruženja Rajac. Naime, lovačko udruženje Rajac podnijelo zahtjev za otkup parcele. Inače, na toj parceli već se nalazi objekat lovačkog udruženja Rajac. Uvidom u dokumentaciju našla sam da oni za taj objekat posjeduju rješenje o građevinskoj dozvoli. Što se tiče ove odluke, ja sam se pozvala također na zakon o javnoj svojini i član 70 zakona o planiranju i izgradnji, gdje je moguće otuđiti nepokretnost neposrednom pogodbom i to za potrebe ozakonjenja, pošto su oni inače podnijeli zahtjev za ozakonjenje tog objekta. Zahvaljujem. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres. Prelazimo na izjašnjavanje. Molim službu da utvrdi kvorum. 27. Ko je za? 20. Protiv? Niko. Konstatujem da je Skupština opštine donijela odluku o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu i utvrđivanju neposrednom pogodbom sa 20 glasova za. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o otuđenju katastarske parcele broj 4104 upisano u upisniku Petkovski broj 77 kod njih neposrednom pogodbom. Predlagač opštinsko veće, izvjestiteljica Slađana Stefanović. Materijal je u prilogu, molim izvjestiteljice da obrazloži predlog. Predlog odluke o otuđenju katastarske parcele broj 4104 donijet je po zahtjevu Baković Zorana,
Babović je podnio zahtjev za otkup parcele. Znači, ova parcela je ukupne površine 250 metara kvadratnih. Isti je slučaj kao i malo pre što sam obrazložila predlog odluke za Snežanu Sandić i Predraga Karapijević. Znači, ova parcela također ne ispunjava uslov da bude samostalna parcela. Drugi razlog donošenja ovog predloga odluke jeste taj što se ova parcela na koju se zahtjev odnosi graniči sa parcelom Zorana Babovića. To ne bih imala više ništa da kažem što se ovoga tiče. Zahvaljujem. Otvaram pretres, da li se neko javi za reč? Niko ne javlja, zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Mogu pozvati gospodin Boru. 26. 26. Ko je za? 19. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština opštine donela odluku o otuđenju katastarske parcele 4104 Koljig neposredno pogodbom sa 19 glasova za. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o razmeni nepokretnosti. Predlagač opštinsko veće, izvjestiteljica Slađana Stepanović. Materijal je prilog, molim izvjestiteljice. Predlog odluke o otuđenju putem razmene i pribavljanju javnu svojinu donet je po zahtjevu, da kažem, Dragiša Stevanovića Žiga. Naime, opština Ljig je od Stevanović Dragiše uzela parcele faktičkom eksproprijacijom. Znači, njemu su uzete parcele koje opština sada već koristi. S druge strane, opština mu daje ovom neposrednom razmjenom jednu parcelu koja nije javna svojina opštine Ljig, ali pritom, pre nego što mu se, znači, ova parcela da neposrednom pogodnom putem razmjene, potrebno je izvršiti preparcelaciju iz razloga što je opštinska parcela koja bi mu bila data na ime tih njegovih parcela veće površine. Zahvaljujem. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. 26. 26. Ko je za? 19. Protiv? Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština opštine donela odluku o razmeni nepokretnosti sa 19 glasova za. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda za razmatranje predloga rešenja o prestanku dužnosti Komisije za planove opštine Ljig. Predlagač je opštinsko veće, izvjestiteljica Sanja Spasović, materijal u prilogu. Molim izvjestiteljicu da dodati predlog. Dobar dan. Znamo da Skupština jedinica lokalne samouprave radi obavljanja stručnih poslova u postupku izrade planskih dokumenta ima komisiju za planove, kao i da mandat članova i predsjednika komisije za planove traje 4 godine. S obzirom da je komisija za planove opštine Ljig imenovana 2012. godine, koju su činili članovi imenovani od strane Skupštine Zoran Ilić kao predsjednik, Zora Živanović, Miroslav Josipović i Zoran Ilić, i 2 člana imenovana od strane Ministarstva za građevinarstvo, Tihomir Obradović i Vasim Čanović, koji je njima istekla dužnost istekom mandata, pa zato i ovaj predlog. Zahvaljujem izvjestiteljicu, otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Gospodin Korum. 27. 27. Ko je za? 20. 20. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština opštine donela rešenje o prestanku dužnosti Komisije za planove opštine Ljig sa 20 glasova za. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rešenja o imenovanju Komisije za planove opštine Ljig. Predlagač je opštinsko veće, izvjestiteljica Sanja Spasović, materijal u prilogu. Molim izvjestiteljicu da dodati predlog. Postupajući koliko član 52 stav 3 zakona o planiranju i izgradnji,
čijem trećinu članova komisije čine 2 člana predložena od strane ministarstva. Kako je mandat istekao, mi smo poslali zahtjev ministarstvu da nam predloži njihova 2 člana. Oni su ponovili predlog, znači to su članovi koji su i bili u ranijem mandatu Tihomir Obradović i Vasilije Čarnević, a predlog za članovi iz skupštine opštine njih jesu isti ljudi, to su za predsjednika komisije za planove Zoran Ivović, zatim Zoran Živanović, Miroslav Josipović i Zoran Ilić. Smatra se da su oni stručni za svaku oblast arhitekture, geodezije, prostornog planiranja, urbanizma, saobraćaj i elektrotehniku, tako da se predlaže da se ponovo ide do sadašnjeg. Zahvaljujem izvestiocu. Otvara pretres, da se neko javlja za reč. Odbornik Marković, izvolite. Imam pitanje u vezi komisije koja je do sada, znači šta je ona radila do sada, kakvi su bili planovi, na kojim planovima radili, koji su buduće planovi, projekti, na primjer u selima, u vezi turizma, ništa nemamo toliko lepu prirodu, ljudi dolaze sa strane, vide ako da se ništa ne dešava. Ima li neki plan u vezi toga? Omladin ima dosta, možda neko bi se bavio tim. Oni primaju plate, verovatno kolike su plate, a šta radi? Šta su radili do sad i šta će ostati onda? Kakvi imaju plate? Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Niko, da li izvestilac možda ima neki odgovor? Prvo, zakonska je obaveza, svaka opština ima komisiju za planove. Ono što su oni radili u ovom periodu, što ja mogu da govorim, to je plan generalne regulacije naselja Ljig koji je usvojen 2014. Zatim tu su planovi industrijska zona 2015. i Nova Banja. U izradi je plan za turističko područje za Rajac na katastarskoj opštini Ba. Zatim doneli smo, odnosno Skupština je donela odluku o izradi novog prostornog plana opštine koji će se baviti uređenim osnovama za sela i sva ostala pitanja koje stanovnici mogu da podnesu komisiji za planove rešavaju se na tim sednicama. Oni ne primaju plate, već primaju dnevnice koje znam, tako da se toga tiče. Zahvaljujem. Znači li nešto što nisam dobro razumio. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Imamo službu drugi kvorum. 27. Ko je za? 20. Protiv? Uzdržani. Konstatujem da je Skupština opštine donela rešenje o imenovanju komisije za planove opštine Ljig sa 20 glasova za. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rešenja o imenovanju komisije za utvrđenje nepokretnosti. Predlagač je opštinsko veće, izvestitelj Slatina Stefanović. Molim izvestiteljica da obrazloži predlog. Predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka utvrđenja i razvoja nepokretnosti donet je u skladu sa predlogom odluke koja je ranije obrazložena. Predložena je komisija u sastavu Ljudove Vujić, diplomirani ekonomista, Miroslav Radojić, diplomirani pravnik i Željko Kostadinović, diplomirani ekonomista. Zadatak komisije je da sprovodi postupak razmene javnog nadmetanja, davanja u zakup, znači da sprovodi sve postupke koji se tiču davanja u zakup ili otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini. Zahvaljujem izvestiteljicu, otvara pretres, da li se neko javlja za reč? Odbornik Bušić, izvolite. Iz ove odluke, odnosno iz ovog rešenja se može zaključiti da takva komisija nije ni postojala, pa postavljam pitanje ko je radio te poslove konkretno, ko je se bavio pogodbom, pogodbom sa ljudima koji su imali zahtjeve koji se odnose na ovu oblast. Zahvaljujem. Da se još neko javlja za reč? Da neko ima odgovor na pitanje. Kako biće?
Načelnik, izvolite. Ovakve situacije koje su predviđene ovom odlukom nismo mi imali u kraju. Znači šta je radimo dosta? Imamo situaciju, znači imali smo odluku u našoj građevinskoj sjednici gdje su definisali neke teme. Imali neke druge situacije što nije obuhvaćeno, znači nekim aktom našim, onda uzmemo od poreske uprave, znači tražimo za određenu katastarsku parcelu, tržišnu vrijednost, dobijemo zvaničan dopis da je tržišna vrijednost te i te katastarske parcele, toliko i toliko, i to je, na primjer, ako je bio konkurs, bila znači početna cijena za nadmetanje onih koji su zainteresovani za te parcele. Znači, da ne mislite sad, bilo je dosad otuđenja, pribavljanja i tako dalje. Ne. Znači, i ko je radio te poslove, radili su znači zaposleni upravi u odjeljenju koje je to radilo. Nismo imali ni tih transakcija, znači, vezani za pribavljanje, otuđenje i tako dalje. Imali smo ove parcele koje su bile vezane znači, za stambenu izgradnju u tom dijelu koji je uhvaćen planskom dokumentacijom. Ovaj deo koji je rađen u autoputa, to nije, znači tu smo radili samo kao uslužno vezano za eksproprijaciju, znači objašnjavanje sporazuma između korisnika eksproprijacije, da li to od njega pa nadalje gdje su koridori ili do Lajkovac gdje su putevi Srbije, znači neki transakcija vezani za otuđenje, pribavljanje za neposrednu pogodbu nije bitno. Zahvaljujem načelniku. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. Molim službu dopuni kvorum. 26. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Kada nisu glasali, Gospodina skupština opštine donela rešenje o imenovanju komisije za otuđenje nepokretnosti sa 19 glasova za. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. To je razmatranje predloga o rešenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Međuopštinskog centra za socijalni rad, solidarnost za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica. Predlagač je opštinsko veće, izvjestitelj je Draga Radovanović, zamjenik sekretara skupštine opštine Ljig. Molim izvjestitelja da obrazloži predlog. Skupština opštine Ljig je donela 25.11.2015. godine odluku o osnivanju zajedničkog centra za socijalni rad, solidarnost za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica. Član 19. te odluke predviđa da centrum upravlja upravni odbor koji se sastoji iz 5 članova. Po jednog člana daju opštine Ljig, Mionica i Lajkovac, a dva predstavnika zaposlenih na osnovu zakonske procedure koja je predviđena u ovoj odluci. I Lajkovac i Mionica su dali svoje predstavnike na te predloge, su saglasnost dali Skupštine opštine Mionica i Lajkovac, tako da je pred vama konačan predlog sve tri opštine za upravni odbor centra, a i za, pošto po članu 19 odluke, predstavnik Ljiga je predsjednik upravnog odbora, znači iz same odluke proizilazi da je predstavnik Ljiga predsjednik upravnog odbora zajedničkog centra za socijalni rad. Zahvaljujem. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Odbornik Živanović, izvolite. Samo da li je štamparska reč, ovo je Milomir Stašević. Znači, Milomir Stašević, da. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres, prelazimo izjašnjavanje. Ko je za? 26. Ok. 19. Protiv? Niko. Konstatujem da je Skupština opštine donela rešenje o imenovanju predsjednika i člana upravnog odbora Međuopštinskog centra za socijalnu solidarnost sa 19 glasova za. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rešenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Međuopštinskog centra za socijalnu solidarnost za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica. Izvjestitelj Dragan Radovanović, molim da obrazloži predlog. Kao što sam rekao i malo pred upravni odbor, za nadzorni odbor je analogno ovome, osim što je predstavnik Lajkovca predsjednik nadzornog odbora, tako da je pred vama je predlog odluke gdje iz toga se vidi da je predsjednik nadzornog odbora iz Lajkovca. Zahvaljujem, otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje. 26. Ko je za? 19. Protiv? Niko.
glasali, konstatujem skupštine opštine donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Centra za socijalni rad i solidarnost sa 19 glasova za. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rješenja o razrješenju člana školskog odbora osnovne škole Sv. Pavlović iz Delanovice. Izvjestitelj je Dragan Radovanović, molim da obrazloži prijedlog. 21.11.2016. godine nas kao organ koji je nadležan za to osnovna škola Sestre Pavlović iz Delanovice obavestila da je dosadašnji član upravnog odbora Ivan Marinković zaposlio se u školi, samim tim po zakonu prestaje svojstvo člana upravnog odbora u osnovnoj školi Sestre Pavlović. Zahvaljujem i otvaram pretres, dole se neka javlja za reč. Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje, imamo služiti za prikorom. 27. Ko je za? 20. Protiv? Niko. Uzdržani. Konstatujem je skupština opštine donijela rješenje o razrješenju člana školskog odbora osnovne škole Sestre Pavlović sa 20 glasova za. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rješenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sestre Pavlović iz Delanovice. Izvjestitelj Dragan Radovanović, molim da obrazloži predlog. Dao je predlog za člana školskog odbora, znači umjesto Ivana Marinkovića, predlog je da Ivana Baštović iz Delanovice bude član školskog odbora iz reda lokalne samouprave. U dogovoru sa osnovnom školom, sa upravom osnovne škole, ovaj predlog kristalisan i opšte već je predloženo. Zahvaljujem i otvaram pretres, da li se neka javlja za reč. Zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje, molim službu da utvrdi kvorum. Ko je za? 20. Protiv? Niko. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je skupština opštine donijela rješenje o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sestre Pavlović iz Delanovice sa 20 glasova za. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje. Predlagač je opštinsko veće, izvjestitelj Dragan Radovanović, koga molim da obrazloži predlog. Savjet za zdravlje opštine Ljig je zakonska obaveza koja proističe iz zakona o zdravlju, tako da nemam posebno obrazloženje, osim predloga koji imate pred sobom, a predložilo da opštinsko veće. Zahvaljujem i otvaram pretres, da li se neka javlja za reč. Ne, zaključujem pretres i prelazimo na izjašnjavanje, molim službu da utvrdi kvorum. 27. Ko je za? 20. Protiv? Niko. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je skupština opštine donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje sa 20 glasova za. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, konstatujem ostavke člana opštinskog veća. Materijal je dostavljen u prilogu. Kako se ostavke ne rastavljali, sve vas samo konstatujem da je prestao mandat člana opštinskog veća opštine Ljig koji je podneo ostavku. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga o izboru člana opštinskog veća opštine Ljig. Predlagač je predsjednik opštine, izvjestitelj je Dragan Radovanović, zamjenik sekretara skupštine opštine, materijal u prilogu. Članom 52 stav 3 Poslovnika o radu skupštine opštine predviđeno da skupština opštine kada odlučuje u izboru člana opštinskog veća, to je potrebno da predsjednik opštine predloži kandidata novog člana opštinskog veća, a na osnovu člana 57 stav 4 i člana 60 stav 5 statuta opštine Ljig. Glasanje za izbor opštinskog veća je također tajno, a izabran je ako je za njega glasala većina od ukupnog broja odbora. Molim predsjednik opštine da predloži kandidata za člana opštinskog veća. Pred vama je predlog za imenovanje Dragoslav Ilić iz Ljiga za člana opštinskog veća opštine Ljig. Obrazloženje: Dragoslav Ilić iz Ljiga je predstavnik udruženja penzionera i svoj zakon građanin zavređuje da bude predstavnik te brojne populacije opštinskog veća opštine Ljig. Zahvaljujem. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Zaključuje pretres. Predlažem skupštini da prema članu 47 Poslovnika o radu skupštine glasanje za izbor člana opštinskog veća rukovodi predsjednik skupštine, a da mu pomažu dva najmlađa odbornika Stefan Adisavljević i Milan Kojić i sekretar skupštine. Ko je za ovakav predlog? 20 protiv? Ne. Uzdržani? Konstatujem da je skupština sa 20 glasova prihvatila ovaj predlog. Koliko nam treba pauza? Ne treba sve spravo. Samo do 7, Milan i... Milan i Stefan.
Znači služba onda prozivkom. Prozivka, da. Evo samo listiće, dvoje listiće za prošle godine. Da, ima 30 godina. Znači ukupan broj koji stiče više se evo možemo što bolje. krenemo se izjašnjavati. Granica je očin. Jelena Stojević. Marina Milaković. Milan Obradović. Milan. Milan Milovanović. Nešto sa tim koji. Jelena Šošanić. Dušan Sajić. Pavlović. Samić. Lipović. Vladimir Nikolić. Goran Gajić. Dejan Mladenović. Šta vredi propala može?
da ćemo djelatno podizati. Milo Marković. Sada zaokruži. Radenko Radojković. Miroslava Ivanović. Stefan Radisavljević. Miodrag Živanović. Zlatija Petrović. I Svetovan Spasović. Dobro, znači ostalo je 3 neupotrebljena. Sad upluje. Pa prvi. Ispred. odnosno stanovnika određenih opština da budu deo tog jednog tima u predupređivanju budućih elementarnih nepogoda. Tako da, eto, ne znam da li je potrebno. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Odmoni Bušić. Imali smo u budžetu za prošlu godinu stavku izgradnja brane u selu Poljanice. Nismo dobili odgovor o čemu se tu radi, ta sredstva gde su završila, da li su potrošena uopšte ili su potrošena za neku drugu namenu. Zatim je predsjednik vlade Srbije najavljivao izgradnju, čini mi se 3 ili 4 brane, pretenzione brane u opštini Ljig. Pa se zatim o tome ćutalo, pa sada imamo iznenada jednu ovakvu inicijativu koja možda i ne mora da ima veze sa ovim prethodnim što sam rekao. Nemamo ovde definisano ni koje su to opštine u slivu Kolubare. Strogo uzevši, tu bi pripali Gornji Milanovac i Aranđelovac, verovatno i neke opštine koje pripadaju gradu Beogradu. Da li se radi samo o opštinama Kolubarskog okruga ili šire, nemamo ni tu informaciju. A kamoli šta će sve taj protokol sadržati. Tako da je ovo govori o vašoj neozbiljnosti, znači niste pripremili materijal kako treba. Imali ste vremena i ovo da nije neka vanredna situacija u pitanju. Tako da ne možemo prosto izveri, ne možemo glasati za nešto blanko što nismo vidjeli, što nismo razmotrili. To je jako neozbiljno, a ponavlja se više puta. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Odmoni Marković, ovdje. Što se tiče elementarnih nepogoda, znači to je bilo pre 2,5 godine.
Sada u selu Bal nije urađeno ništa. Isto je, znači, bilo proglašeno vanredno stanje, u vreme vanrednog stanja, znači, predsjednik mjesne zajednice i uopšte nije bila organizacija, ni su skupili društvo, znači sve, niko nije snosio odgovornost. Ali će to biti, znači, ne daj Bože da se desi sljedeći gore put, isto može to da se desi, znači ništa nije urađeno po tom pitanju. Put je u katastrofi, gore, reka je u katastrofi, samo se radi u Ljigu, reka i do Kadne luke jedan deo se radi. Ali je budžet iz budžeta, znači planiranom budžetom, bilo šta gore da se uradi sve u glavu. Jer ljudi plaćaju porez na tu zemlju, a ta zemlja je, znači, u katastrofi. 21 dan je bio bager iz Lasarevca. Ne znamo koliko je koštanje bilo te bager. Pa je radio, pa je umesti 21 dan. Mogu je bar da skloni to zemljište što je nama. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Ne. Izvinjam se što dužem, ali imam osjećaj da je potrebno razjasniti malo, baš Zoran je inicirao to. Što se tiče sliva Kolubare i uopšte ove inicijative, ona je posledica jedne ozbiljne studije koju vodi Vlada Republike Srbije, Kancelarija za javno ulaganje, i to je upravo počelo posle poplava 2014. godine, kada je država videla koliko štete naneto od poplava u ovim krajevima i u svim ostalim krajevima Srbije. Tako da su oni angažovali institut Jaroslav Černi s jedne strane, koji bi odradio analizu detaljnih sliva Kolubare i koji je to i uradio. Izveštaj o analizi izvršenoj od strane instituta Jaroslav Černi postoji na internetu, ja ne znam napamet link, ali svako koga to interesuje mogu da mu pokažem. Taj izveštaj i ti stručnjaci su predvideli retenzije u određenim delovima i naše opštine i drugih opština, što ne znači da mi moramo da na tim mestima radimo retenzije, to su preporuke, nekih 6-7 retenzija čini mi se u našoj opštini. Tada je Kancelarija za javno ulaganja pozvala, budući da su se pojavili investitori koji bi mogli da odrade deo retenzija, da isfinansiraju, pošto su to krupni infrastrukturni projekti, pozvana je i naša opština na tako nešto da upravo zbog brane u Poljanicama. Rukovodstvo opštine je tada jednostavno razmišljajući o interesima poljoprivrednih proizvođača, pre svega u Poljanicama i plodnog zemljišta koje se nalazi na mestu gde je predviđena retenzija, odustalo, odnosno nismo se uključili u tu inicijativu, što znači već godinama se, mislim, od već godinu dana se provlači pitanje da mi potapamo tamo bilo šta, a zapravo niste informisani da smo mi od toga još odavno odustali. Naravno, te retenzije će se graditi u više faza, kako budu dolazila sredstva, ali trenutno naša opština nije u ovom ciklusu sada. Pominjali su retencije u Kadrinoj luci na drugim mestima, ali o tom potom, mislim, vidjet ćemo. Opštine u slivu Kolubare su naravno Lajkovac, Ub, Mionica, svi ti koji su potpisnici, Valjevo, šta znam, koje praktično u Kolubarskom okrugu, a ovi ostali pripadaju zapadno-moravskom slivu. Tako da i to je sve dostupno na internetu, mislim, koga interesuje može o tome nađe, a ovo je praktično inicijativa da se mi tome priključimo, znači nema nikakvih razrađenih aktivnosti da će se sad konkretno negde nešto raditi, nego da budemo zajedno, pošto je prosto procedura takva da Skupštine odobre. To nema veze sa branama, ali deo te jedne šire priče, jer mora da se dejstvuje, ne može se poplava i nepogoda rešiti samo regulisanjem jedne reke, nego mora sistematski da se pristupi na više frontova, tako da je to samo jedan od stubova te priče i dalje će se razrađivati plan. Ne postoji nikakav akcijni plan u ovom trenutku, nego mi smo samo izrazili spremnost da budemo deo te priče i da dalje razrađujemo na tu temu. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Zaključuje pretres i prelazimo na izjašnjavanje, ovim službu da utvrdi kvorum. 26. Ko je za? 20. Protiv? Nema uzdržanih. Nema. Konstatujem da je Skupština opšte donela rešenje o imenovanju komisije za
komisije, ovo je greška, odluke o davanju ovlašćenja predsjednika opštine Ljig za potpisivanje protokola o saradnji gradova i opština Sliva Kolubare. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda, pokretanje inicijative za ubrzanje i okončanje stečajnog postupka na preduzeće Sulovo d.o.o. Predlagač je opštinsko veće, izvestilac je Milorad Starčević, pomoćnik zamjenik predsjednika opštine Ljig. Predsjednik Skupštine je pročitao o obrazloženju opštinskog veća za pokretanje ove inicijative, ja ću samo kažem par reći. Kao što znate, nad stečajnim dužnikom Suloborom je otvoren stečaj već 4 godine. Cilj stečaja po zakonu o stečaju je da se namire poverioci. Oni mogu se namire ili da stečajni dužnik radi, znači da bude radni stečaj i da se te dobiti namiruju poverioci, može zakupom imovine i ako to ne uspe, može prodati. Oni su izabrali, stečajni upravnik i stečajni sudija su izabrali zakup, znači plaća se zakup na hotel, na deo motela, ti prihodi su mali i oni služe samo za podmirenje troškova stečajnog postupka, odnosno stečajnog upravnika i nekog zaposlenja. Znači od poverioca niko nije namiren ni dinar. Imajući u vidu zahtjeve građana opštine Ljig, činjenicu da je lokalna samouprava opštine Ljig u zadnjih 30 godina značajno pomagala Suloboru izgradnji objekata kroz davanje zemlje besplatno na korišćenje, kroz oslobađanje poreza i doprinosa svojevremeno, znači pre 30 godina, imajući u vidu da sada stečajni dužnik u stečaju ne plaća nikakve obaveze, znači ne plaća poreza na imovinu opštine Ljig, nema zaposlenih, mi smo odlučili, iako lokalna samouprava nije subjekt u stečaju, znači nema nikakvih zakonskih mogućnosti, mi smo ipak odlučili da pokrenemo jednu inicijativu, znači kroz stečajnog sudije, stečajnog upravnika, odbora poverijaca, direkcije za imovinu Republike Srbije, jer se sva imovina vodi na Republiku Srbiju, a korisnik je Sulobor, vladi Republike Srbije zahtjev, znači s jednom molbom da se stečajni postupak ubrza, pošto zakup nije dao efekat, da se ide na prodaju, izgradnjom autoputa, sigurno se stekli uslovi da neko kupi taj objekat, pre svega hotel, da stvori neke uslove da pre svega Beograd, znači za pola sata koristi to, zaposlit će se novi ljudi, opština će imati porez za zarade, imat će porez za prihodi i radit će. Znači ovo je jedna inicijativa, da će to uspjeti ili neće, ali mi mislimo da lokalna samouprava treba da, tako da kažem, skine neki deo, neke odgovornosti, mada nema odgovornosti, ali da pokušamo da ubrzamo ovaj stečaj. Zahvaljujem izvestioci, otvaram pretres, koji se neko javlja za reč. Odgovorni Pušić, izvolite. Pa gospodo, stavili ste ovo kao posljednju tačku, ljudi su već pomalo umorni, kao i obično žuri im se pakuju ovaj materijal, htjeli bi da idu negde, a vrlo je važna tačka koju smo godinama mi iz Dveri pokušali da u okviru Skupštine opštine Ljig nametnemo kao temu. Odbijani smo, dobijali smo odgovor kako opština nije nadležna, ovi objekti su propadali, što je nekom i cilj, kao što to u zemljici Srbiji se i radi, prvo se nešto upropasti i onda kad neko kupi, onda vidimo u stvari pozadinu zbog čega je sve to bilo tako. Znate li koliko je radnika oštećeno Sulobora? Šta se sve dešavalo? Šta se dešavalo sa beogradskim elektranama? Koliko radnika jedva sastavlja kraj sa krajem i niste htjeli da raspravljate? Govorili ste opština Ljig nije nadležna, kao što izbjegavate raspravljate o tome što nema autobus iz Ljiga za Valjevo i nazad. Na prošloj sjednici, da vas podsjetim, odbili ste da raspravljate o tome. A kamo li da rešite? Mi smo u međuvremenu poslali zahtjev i opštinskom veću i predsjedniku opštine, koji je gorući problem, ljudi bolesti ne mogu da idu u Valjevo. Vi ste se sad sjetili da ubrzavate postupak stečaja, vi nenadležni. Koliko puta su i drugi radnici se obraćali sa svojim problemima, dobili taj isti odgovor. Vi ste nadležni samo kada imate lični interes, samo ste onda nadležni, onda sve može. Za one koji su oštećeni, za obične ljude, vi niste nadležni za njihove probleme. Vreme će pokazati vrlo brzo šta stoji iza ovoga, znači uzalud ste stavili ovo kao posljednju tačku. Neće ovo da se završi tako kako ste bar zamislili, mada ne bi vam bilo prvi put.
Velika je sramota, propala je Banja Ljig. Koliko puta je ova skupština raspravljala ovdje mi dolazimo da bismo menjali članove školskih odbora. Je to cilj ove skupštine? Je to najbitnije? Nećete raspravljati o tome što propada privreda u opštini Ljig. Jednog dana će neko pitati, pa šta su radili ti koji su vodili opštinu Ljig kad nam je sve propalo? Niste bili nadležni. Imate vlast od vrha države do mesne zajednice. O čemu pričate kad odete u Beograd? O ličnim kombinacijama interesa. Na koji način mislite da ubrzate stečaj? Kad kažete da ne možete da utičete na pravosuđe, recimo. Kako to mislite da ubrzate? A tako se u zemlji Srbiji radi. Kome mislite da prodate? Kako? Zakup nije dao efekte. Pa ko je davao te objekte u zakup? Mi još uvijek ne znamo, mi obični ljudi ne znamo ko je taj stečajni upravnik. Kome on polaže račune? Znači niste htjeli da raspravljate o tome godinama i sad kao posljedna tačka dnevnog reda i sad ćemo da donesemo odluku da ubrzamo stečaj i odemo kući. I onda će neko na tajnim večerama i gdje god da odlučuje o imovini akcionara, naroda iz Ljiga i okoline. Je li to dobar način da se razvije opština koja se kune da je turistička opština koja je imala Banju 10. po redu proglašenu u Srbiji? Gdje je Banja Ljig? To nije tema za opštinu. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Odgovor Marković, izvolite. Hotela, motela i toga svega, 47.000 se plaća mjesečno za kiosk ovdje trafiku. Stečajnom upravniku, znači taj dolazi iz Beograda, znači mjesečno 47.000 dinara. A gdje je motel, onoliki šta je s hotelom? Kaže, nema računa. To je namjerno radi služba, službe rade preko politike i oni to uništavaju, sad je moment to će raspasti, da će Bog, počeli su polako već da odlazi jednu prednu i da vam čestitam na tom, na raspadu sistema. I će doći novi. Zahvaljujem, da li se još neko javlja za reč? Zaključujem pretres i prelazimo izjašnjavanje, molim službu da utvrdi kvorum. 26. 26 za. 20. Protiv? Ne. Konstatujem da je Skupština opštine sa 20 glasova za donela odluku o pokretanju inicijative za ubrzavanje i okončavanje stečajnog postupka na preduzeću Suboba d.o.o. Ovim smo iscrpili tačke dnevnog reda i konstatujem da je 6. sedmica Skupštine opštine završena. Izvinjavam se, odgovori na pitanja obećali ste predsjedniče na prošloj sedmici da ćete na prvoj sljedeći odgovoriti na naša odbornička pitanja. Sjećate se, stoji to ovdje u zapisu, Za svu odbornička pitanja koja su bila postavljena za 5. sedmicu, evo možete sami da se uverite, pročitajte izvod iz zapisnika gdje ste rekli da će biti odgovoreno na prvoj sljedećoj, ako je ova sedmica svoj. Ili vi ne čitate te koje... Čim mi službe budu spremile odgovor kao i prošli put, ja ću vam pročitati. To je sve što, ja mogu da uradim. Ja sam predsjednik Skupštine opštine i mogu da odgovaram samo za stvari iz nadležnosti Skupštine. Sva pitanja odbornika se većinom odnose na rad izvršne vlasti. Predsjedniče Skupštine nije to baš neki nije to kao baš tako Ako procjenika da nisam zaslužio povjerenje, nemojte glasati za mene. Samo na javno odgovorim.